Uburusiya bwohereje abasirikare ku mupaka wa Siriya na Isiraheli. Muri video yagiye hagaragaye abasirikare b'Uburusiya bari hafi n'imisozi ya Golani. Reka dutangirane iki kibazo twibaza. Putin wohereje ingabo hafi n'umupaka wa Isiraheli, ni ubutumwa yaherezaga Isiraheli? Ese ari guhamagarira Isiraheli gukura ingabo zayo mu misozi ya Golani? Nk'abantu mwe twavugaga intambara ari iya Isiraheli na Hamasi, tukumva Libani, Abahuti ndetse tukumva na Irani, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Noneho biraza kugenda gute nimba Uburusiya bwinjiye muri iyi ntambara? Ibitangazamakuru byo mu Burusiya byagaragaje amashusho y'ingabo z'Uburusiya ziri mu misozi ya Golani. Aho mu mashusho yagaragajwe n'igitangazamakuru cyo mu Burusiya cya RT, yagaragaje ingabo z'Uburusiya ziri kwitegura urugamba hafi na Isiraheli. Aho ngaho ni ku mupaka wa Siriya na Isiraheli, aho ingabo z'Uburusiya zari zirimo zigenzura ndetse zinareba agace keza cyane kaba kari strategic kabereye urugamba aho ngaho mu misozi ya Golani. Kugeza ubu harimo haragaragara n'idarapo ry'Uburusiya nk'abiteguye urugamba. Ibi bibaye nyuma y'uko Isiraheli igabye ibitero ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Siriya, mu murwa mukuru Damascus, ku kibuga International Airport, aho Uburusiya bwamaganye ibi bikorwa ku buryo bukomeye cyane. Aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Maria Zakharova yavuze ko bamaganye ibikorwa bya Isiraheli byo gushoza intambara ku bikorwa remezo by'abasivili muri Siriya. Ibyo ngibyo ni ibikorwa bizana ikibi mu burasirazuba bwo hagati ndetse n'ingaruka mbi cyane. Isiraheli nayo mu kwiregura ivuga ko yari iri gusubiza ibitero bya Hezbollah yari iri kurasira mu misozi ya Golani irasa muri Isiraheli. Uburusiya bukaburira ko aya makimbirane ya Isiraheli na Palestine ashobora kwagukira mu karere kose, yiyama Isiraheli inayihanangiriza ko igomba guhagarika ibikorwa byayo. Naho abasesenguzi bo bakavuga ko ibikorwa Uburusiya bwakoze byo kohereza ingabo hafi n'umupaka wa Isiraheli ari uguhereza ubutumwa Isiraheli ndetse ari no kubarasinga imbaraga za Isiraheli na Siriya. Muri Siriya hasanzwe hagaragara ingabo nyinshi z'Abarusiya zahageze zije gutabara Bashar al-Assad wari ugiye guhirikwa ku butegetsi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'indi mitwe ishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dusubire inyuma gatonya ku misozi ya Golani. Aha ngaha higaruriwe n'ingabo za Isiraheli mu ntambara yabahuje n'ibihugu by'Abarabu. Ariko hari icyo UN ibivugaho. Muri UN batoye umwanzuro usaba Isiraheli gusohora ingabo zayo mu misozi ya Golani, aho ibihugu 193 byatoye ko Golani ari imisozi yo muri Siriya. Uyu mwanzuro wemewe na UN. Ibihugu 91 byatoye ko imisozi ya Golani ari iya Siriya. Ibindi bihugu 8 bitora ko Isiraheli itagomba kugaruza imisozi ya Golani. Ibindi bihugu 62 birifata, aho Ubuhinde buri mu bihugu byemeye ko imisozi ya Golani ari iya Siriya, bunemera ko Isiraheli igomba gusohoka mu misozi ya Golani. Naho Australia, Canada, Isiraheli, Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika batoye barwanya umwanzuro wari wazanywe ku meza na Misiri. Kuva mu 1967 Isiraheli yanze gukura ingabo zayo mu misozi ya Golani, yanga no kuhava. N'ubu ngubu haracyari mu bugenzuzi bwayo, ariko mu mategeko ya UN ntibyemewe. Aho mu mategeko ya UN ko basabye ko Isiraheli itagomba kugira igikorwa na kimwe ikorera ku butaka bwo mu misozi ya Golani, itagomba kuhubaka, itagomba kuhakorera ibikorwa bya gisirikare ndetse n'ibindi. Golani ikaba yarafashwe ku ngufu za Isiraheli mu gihe cy'imirwano yabahuzaga n'ibihugu by'Abarabu mu 1967. Iyi intambara ikaba yarabaye ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1967,
aho Isiraheli yigaruriye imisozi ya Golani, ariko iyo misozi ikaba ari iya Siriya. Aho imiryango mpuzamahanga itigeze yishimira ibikorwa bya Isiraheli yahakoreye muri Golani, itifuzaga ko Isiraheli yigarurira imisozi ya Golani ikanayisaba kuyisubiza bwangu, ariko Isiraheli kugeza ubu ngubu ikaba igikaniye idashaka kurekura imisozi ya Golani. Isiraheli yakomeje guhabwa uruhushya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nko ku ngoma ya Donald Trump mu 2019 yabahaye uburenganzira bwo gukora ibikorwa bashaka mu misozi ya Golani. Nubwo Uburusiya butasibye kuburira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko iyo misozi igihe runaka kizagera igateza amakimbirane akomeye cyane mu karere. Ubu ngubu ikibazo kirakomeye ku butaka bwa Golani, aho intambara ishobora kwaduka isaha iyo ari yo yose ishingiye ku makimbirane ya Isiraheli na Palestine, aho ibihugu byo mu karere ko Isiraheli iherereyemo nabyo bimajije kugira imbaraga nyinshi ndetse n'agatuza ko guhangana na Isiraheli. Ibi bishobora gutuma intambara yaguka ikarenga Isiraheli na Palestine, igafata n'ibindi bihugu bituranye byabyo. Ibi biravugwa na ambasaderi w'Uburusiya muri UN, Vasily Nebenzia, akaba yibaza ngo kubera iki Golani yaba imbarutso yo gutangiza intambara hagati ya Siriya na Isiraheli. Ndabizi nawe uri kwibaza impamvu imisozi ya Golani yateza intambara hagati ya Isiraheli na Siriya. Golani ni imisozi miremire cyane, umuntu wese waba uyifite mu biganza yakotorora inyanja ya Mediterane, ndetse ni n'ahantu heza ho kwaguka ukomeza ujya muri Haifa. Aha ni ahantu h'ibanze ku gihugu cya Isiraheli kuko niho ikura amazi ku nyanja ya Galileya. Ni n'ahantu h'ingenzi Isiraheli ikoresha yinjira mu ntambara muri Siriya igihe hari imirwano hagati y'abasivili. Aha muri Golani naho hari mu hagira uruhare rukomeye cyane hagati y'amakimbirane ya Isiraheli ndetse na Hamas. Aha ngaha ni hafi cyane ya Palestine, hakoreshwa n'abantu bose cyangwa imitwe yose ishyigikiwe na Iran. Isiraheli ihakoresha mu buryo bw'imyitozo ku buryo yirinda abantu bose bashobora kunyura aho ngaho, nk'imitwe yose ishyigikiwe na Iran harimo Hezbollah.